historic summit of our two regional blocks. Akanya tuvugana muri Tanzania i Dar es Salaam hari kubera inama y'abakuru b'ibihugu na za guverinoma by'umwihariko abo mu bihugu biherereye muri Afrika y'Iburasirazuba ndetse na Afrika y'Amajyepfo, no kuvuga EAC ndetse na SADC. Perezida w'u Rwanda Paul Kagame akaba yageze i Dar es Salaam muri Tanzania aho yitabiriye inama idasanzwe y'abakuru b'ibihugu bigize umuryango wa EAC ndetse na SADC yiga ku bibazo by'umwihariko by'umutekano biri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Uyu mukuru w'igihugu cy'u Rwanda we yitabiriye inama ariko mugenzi we wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi we ntiyayigaragayemo, nyamara byari byarabanje gutangazwa ko azayitabira. Perezida Felix Tshisekedi wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo utitabiriye inama yiga ku bibazo by'umutekano bimaze igihe mu gihugu ayoboye, akaba yohereje Minisitiri w'Intebe Judith Suminwa ngo bari bumuhagararira muri iyi nama. Ibintu bitakiriwe neza kuko ibibazo bigiye kuganirwaho ari ibireba igihugu cye, ariko uyu mukuru w'igihugu utaritabiriye n'inama ya mbere yabanje ihuza abakuru b'ibihugu byo mu muryango wa Afrika y'Iburasirazuba n'ubu ntiyahagaragaye, ibisa nkaho ari ugusuzugura ibivugirwa muri iyi nama cyangwa n'imyanzuro ishobora gufatirwamo. Gusa abandi bakuru b'ibihugu bo bayitabiriye barimo Perezida Samia Suluhu wa Tanzania, Dr. William Ruto wa Kenya akaba n'umuyobozi mukuru wa EAC, Emerson Mnangagwa wa Zimbabwe akaba n'umuyobozi mukuru wa SADC, Yoweri Kaguta Museveni wa Uganda, Hakainde Hichilema wa Zambia ndetse na Sheikh Hassan Mohamud wa Somalia. Abo baba mu muryango wa SADC nabo bakaba bayitabiriye. Abandi bakuru b'ibihugu bakiri no mu nzira barimo Perezida wa Afrika y'Epfo Cyril Ramaphosa, naho Evariste Ndayishimiye w'u Burundi nawe akaba yohereje Minisitiri w'Intebe Gervais Ndirakobucya kugira ngo amuhagarariye muri iyi nama. Gusa hari n'andi makuru avuga ko Perezida w'igihugu cya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo ashobora kuyitabira akoresheje ikoranabuhanga. Umwanzuro rero wo gutegura iyi nama wafashwe nyuma y'uko abarwanyi b'umutwe wa M23 bafashe umujyi wa Goma mu ntara ya Kivu y'Amajyaruguru mu rwego rwo kwibutsa leta ya Repubulika ya Demokarasi ya Kongo kubifuza kugirana nayo imishyikirano ngo bashakire hamwe amahoro arambye. Icyakora Perezida wa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo Felix Tshisekedi we yarahiye avuga ko atazaganira n'uyu mutwe. Ese iyi nama hari icyo yaza guhindura bakaba bashyikirana bakarebera hamwe uko ikibazo kiri mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyakemuka? Uwo ni umwe mu myanzuro ishobora kuza gufatirwa muri iyi nama, turaza kubirebera hamwe. Cyane ko mu matangazo iyi miryango yombi yashyize hanze nayo yagaragaje ko ishyigikiye ibiganiro bya politike bidaheza umutwe wa M23, cyane ko ibyo byabonekamo ibisubizo birambye by'iyi ntambara. Mu ijambo rifunguriye inama, Perezida William Ruto ari nawe uyoboye umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba ari nawe kandi wanatumije iyi nama yo kurebera hamwe uko ibibazo byo mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bishobora gukemuka, by'umwihariko intambara ihari, yagize ati: Excellencies, our presence here underscores our consensus that the time for action is now. The lives of millions depends on our ability to navigate this complex and challenging situation with wisdom, clarity of mind, empathy for the millions whose lives and livelihoods have been plunged into uncertainty, concerns for DRC's lost opportunity to accelerate its growth and development, and a steadfast commitment to peace and justice. Aho uyu mukuru w'igihugu cya Kenya akaba n'umuyobozi w'umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba yavugaga ko igihe kigeze kugira ngo abantu bicare hamwe baganire ku bibazo by'umwihariko biri mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bikomeje gutuma abantu amagana, abantu ibihumbi babura ubuzima, abandi bakava mu byabo, abandi bakaba impunzi. Yavugaga ku bibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ko abantu bakwiye kwicara bakabiganiraho igihe ari iki, kugira ngo muri iki gihugu hagaruke amahoro, umutekano ndetse n'abakwiye ubutabera babuhabwe. Uwo ni Perezida William Ruto w'igihugu cya Kenya, akaba ari nawe uhagarariye cyangwa uyoboye umuryango wa Afrika y'Iburasirazuba. Iyi nama kugeza aka kanya iri kuba iracyakomeje, turakomeza kugenda tubabwira uko iyi nama iri bugende ndetse n'imyanzuro iri bufatirwemo. Icyo usabwa ni ugukanda subscribe kugira ngo byose bikugerereho igihe. Ese muri iyi nama haraza gufatirwamo iyihe myanzuro? Ese aba bakuru b'ibihugu baranzura iki ku kibazo cy'umutekano uri muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo?
Kugeza ubu kandi nakubwira ko murabizi ko mu minsi ishize itari myinshi cyane muri Igoma, muri uyu mujyi wafashwe n'umutwe wa M23 bashyizeho abayobozi bagomba kuyobora uyu mujyi barimo guverineri na ba vice guverineri be babiri. Icyo nakubwira nuko kugeza aka kanya aba bayobozi bashyizweho, by'umwihariko umuyobozi vice guverineri w'uyu mujyi wa Goma avuga ko nta gahunda bafite yo kuva muri uyu mujyi nkuko abyivugira. Ku bantu bacu bari hano inatanze iyo nza kuba ntekereza ko tugomba guhunga nari no gutaha n'ubundi. Uzi impamvu? Ni ukuvuga ngo icyo dushaka niba ari igihugu, icyo gihugu tugomba kurekera aho tukibonye. Aba bantu bahora bashaka assurance guturuka ku bandi bantu, nibabanze bashyire ku ruhande bamenye ko assurance nibo bonyine. Mbese nk'urugero, dufite abantu bangana batya, imirima ya bene wacu ituwemo n'abandi bantu. Naje kugira ngo icyo kibazo cy'imirima gikemuke, abantu basubire mu byabo, nabo bandi niba nta mirima bagira tuyiba. Imirima ya leta irahari, urabyumva? Kandi icyo tuberaho ni ugukemura ibibazo by'abaturage. Mwene wacu rero ushobora kuva hano akagenda akajya mu Burayi, ugasiga isambu ya metero 100, 200, 300, ukajya gutura mu nzu ya metero sijui zingahe nazo zitari izawe. Iyo mibare ndi kubabwira ngo babanze bayishyire ku ruhande ko nikora. Bene wacu nibaze bamenye ko assurance nibo, kandi twebwe nta intention yo kongera, nta bitekerezo byo kongera kuva hano bihari. Nigeze kubwira umuntu umwe, ndamubwira mbwiye ngo mbese muzongera gusubira inyuma, ndamubwira ngo nidushaka tuzashirira hano, ariko tugiye gukora uko dushoboye kugira ngo turinde umutekano wacu. Uwo ni Wiringa Lambe, kabiri vice guverineri w'umujyi wa Goma. Ese biraza kugenda bite? Iyi nama iraza kwanzura iki? Umutwe wa M23 uremera ibiganiro, cyane cyane ko unawemera, ariko se Perezida Felix Tshisekedi uyoboye Repubulika ya Demokarasi ya Kongo aremera kuganira n'uyu mutwe kugira ngo ibintu babishyire ku murongo? Nibyo twese dutegereje muri iyi nama, kandi turaza kwibagezaho. Mwebwe icyo musabwa no gukanda subscribe, ubundi ibindi byose bikagenda bibagereraho ku gihe.